Buen día, disculpe, usted es reportero de Canal 9, ¿no? Sí. Ah, ya, una consulta. Ustedes cuando pasan en vivo, ustedes entrevistan. Y yo, la verdad, como tú puedes grabar, yo también puedo grabar. Y no es contigo nada más, no es por ti, sino es por el canal y todos los canales, porque ustedes venden humo. Yo lo que te quiero decir es, si lo puedes sacar en vivo, me puedes sacar para entrevistarme, yo puedo hablar. No te preocupes, lo estoy grabando, yo lo voy a publicar, pero te quiero decir a ti que con tus colegas de Canal 4, Canal 2, todos, no se vendan, no vendan humo al pueblo. No digan que esto es culpa del gobierno, porque el gobierno, tú sabes que por la Constitución, no puede regular precios. ¿Sabes quiénes son los culpables de esto? Los dueños de las empresas. Castillo no es dueño de Rexol. Castillo no es dueño de Alicor, señorita. No vendan humo. Hagan patriotismo. Hagan una prensa verdadera, señorita. El Congreso es el culpable. Quien dicta las leyes es el Congreso, señorita. Entonces, no vendan humo al pueblo. No digan que esta medida está mal. Ahorita estoy viendo tu Canal 9, que está en edición matinal, y esos dos periodistas que están ahí, el hombre y la mujer, no sé sus nombres, ¿ya? Qué triste y lamentable que critiquen cuando hay vandalismo. Se deben tomar estas medidas para evitar más allá, ir derramamiento de sangre, ir a romper la propiedad privada y la propiedad estatal. Entonces no pueden criticar que está mal. Y si no lo hace y hay, ¿por qué no lo hizo? Prensa, señorita de la prensa. No, discúlpeme que lo digo porque me incomoda tanto. Ustedes de repente no gritas, pero tu señal llega a todo el Perú. Y ustedes, no es tu señal, es la señal del Canal 2, del Canal 4, del Canal 5, del Canal 9. Y ustedes informan mal, venden humo. Eso no se debe ser así, señorita. Te lo digo a ti porque yo siempre veo que ustedes preguntan, pero preguntan induciendo. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno no hace nada. ¿Cómo va a hacer algo el gobierno con las empresas si no puede? Si no puede intervenir en los precios. La Constitución les prohíbe. No te lo digo por ti, te lo digo por tu gremio. Tu gremio, tú eres parte de los periodistas. Eres parte del Canal 9. Entonces tú tienes que entender que nosotros como pueblo, unos te creerán, capaz los que no leen, capaz los que no... Ahora te basas porque ya, voy a bajar mis decibeles. Pero te digo algo, por favor, haz patria. No te vendas, informa lo correcto. Pero a ti te consta que No. yo me vendo. Por ti no, lo digo por tu gremio, habla con tu gremio. Ya, pero tú estás reportando, yo he escuchado cómo están hablando esos periodistas de tu canal, lo que están ahorita en el escenario. Yo soy yo. Por eso, pero tú... Bueno, buen día, disculpe, usted es reportero de Canal 9, ¿no? Sí. Ah, ya, una consulta. Ustedes cuando pasan en vivo, ustedes entrevistan. Y yo, la verdad, como tú puedes grabar, yo también puedo grabar. Y no es contigo nada más, no es por ti, sino es por el canal y todos los canales, porque ustedes venden humo. Yo lo que te quiero decir es, si lo puedes sacar en vivo, me puedes sacar para entrevistarme, yo puedo hablar. No te preocupes. Chay, upa hinarima muchkasqani mana qamkunaqa mana rimasqayta uyarichkasqankichik chukunaqa uyarikuchkanñachu allinllachu kachkan allinchus ñamkunaqa kachkan imaynallam kachkankichik wawqi paniykuna imaynallam qhichwa runa imaynallam chakra runa kay punchawkunaqa hinallam sasachakuy kachkan aswanchusmi sasachakuyqa wiñakuchkan Atipacha punchawpin, suqta punchawpin, kay ayriway killapi, kay iskay pachak, iskay waranja, iskay pachak, iskay chunka, iskay niyok punchaw, watapim tarikunchik, imach kapiramas, pampachaykuachik, yapaykamusqa, ima watapitaq kachkanchik, iskay waranja, iskay chunka, iskay niyok watapim, kay cristianokunapa allichakusqa pachaman hinaqa. Aswan kay llaqtanchik hawasqanman hinaqa pacha hawasqanman hinaqa ñuqanchikqa tarikunchik ña unay watapiñam pichqa waranja pichqa pachak iskay chunka isqunniyuq watapiñam tarikunchik unay watayuqñam kay
qhichwa llaqtanchikqa manam kay punchawkunallachu yurimurqanchik paqarimurqanchik ñuqanchikqa riki unay wata kaspaqa achka yachayniyuq takiasqa yachayniyuqmi chayna kachkaspapas pasaypaq saruchasqam kachkanchik qawaykunkichikmi imayna kay maqta chay warmi tapupayasqanta rimapayasqanta imaraykutaq pay chaynata rimapayaykun chay maqta hina achka kanmanku achka kachwan allin kallpasapa hinaspa pay hina chay ñankunaman lluqsispa chay llutan willakuqkunaman chay pantachistin willakuqkunaman asuykuspa pay hina rimapayaykuchwan ima allinraq kanman chayta ruraptinchikqa chayna ruraptinkuqa chaynata ruraptinchikqa mana chay llaqtanchikqa ñawsa hinaqa purinmanchu mana hawakuq tutaypi hinaqa manachu purinmanchu llaqtanchikqa pasaypaq tutaypim tarikun kay punchawkuna chaymi hukkunapa nisqanta nispan imatapas ruranku pasaypaqmi kachkanchik qayna punchaw kunan punchaw qaynipa punchawkuna hinallam kay llaqta piñasqa hina purichkan hinallam chay chiqnikuyninta wischustin llutankunata rimastin kay wawqinchik Pedro Castillo wischuyta munachkanku imaynaya kay tukunqapas manaya allinmanchu rishkanchik llumpaymi chiqnikuykuna kachkankunaqa ñam iskay huñuna rikurirqunku kay Perú suyunchikqa iskaypim rakinasqa kachka chay apu runakunawan wakcha runakuna chay watan kay iskay pachak wata makinpi chay kallpa uywaqkunam kunanqa qaparkachayta qallakuykunku chaykunam qayna puncha lluqsirqun hinaspa yapamanta llullakunata rimastin millaykunata rimastin kay wawqinchik Pedro Castillota ratapachkanku wischuyta munachkanku paykunaqa allintam huñunakuykunku chayta ya qhawaykusunchik kunan imaynas qamkuna chayta qhawaykunkichik imaynataq kachkan chay qhawaykusunchik chay rurasqankuta Bueno, buen día, disculpe, usted es reportero de Canal 9, ¿no? Sí. Ah, ya, una consulta. Ustedes cuando pasan en vivo, ustedes entrevistan. Y yo, la verdad, como todo puede... Kusunchik chayta ñam qhawarqunkichikña kunanqa qhawaykunkichik qayna punchaw Lima llaqtapi chay apu runakuna ñankunaman lluqsispa rimasqankuta paykuna nisqankuman hinaqa manas kay lluqsinankupaqa No le preguntas al... Hemos podido reconocer, por ejemplo, a el APRA, los dirigentes del APRA, ex congresistas como Jorge del Castillo, otros dirigentes del APRA también como Nidia Vilches, Omar Quesada, ellos también se encuentran con una banderola como representantes del partido aprista. Tenemos entendido que van a venir también otros ex candidatos. No tenemos los nombres todavía, los oradores tampoco, puesto que, como te venía comentando, ha sido más que todo por las redes sociales, ¿no? La convocatoria, donde se ha brindado muy poca información. El hecho es de que hay concentración, hay personas que están dispuestas a marchar, hay seguridad también por parte de la... A nuestros queridos amigos que están en la lucha por la democracia. Estará la doctora Lourdes Flores, estará el doctor Jorge del Castillo, estará el doctor Ángel Delgado, estará Rafael Santos, estará el señor Juan Sepúlveda, estará Ricardo Burga, Jano Guerra, también estará Lucas Gersi, Javier de Bedoya de Negri. A todos ellos los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vamos a estar preparados porque esta lucha recién comienza. Mana ya chehachu, manam llulla kustim kay runakunaqa rimachkanku paykunaqa kay qayna puncha lluqsinankupaqa ñam unaymantaña allichakuchkarqaku chaymi chay Marta Moyanoqa ninriki manam
ñoqaykuqa willakusaykichikchu imakuna ruranaykupak que Pedro Castillo wischunaykupak. Ñoqaykupaqa ñam allichasqaña kachkan, hamutasqañam kachkan, rimanakusqañam kachkan, llapa ima ruranayku. Chaytaqa manam hamkunaman naranjita nispa rikinichkanqa, hamkunamanqa chaytaqa manam willasaykichikchu. Ñam allichasqaña llapa imapas nispa. Chay nisqami rikurimuchkan. Kayqaya qhawaykuchkanchik. Chay llapa, chay mama kakapa runankuna, chay Fuerza Popular kaqkuna, chaykuna, paykunam kay huñuta purichichkanku. Chay apristakuna. Chay Renovación Popular chaypi chay porqui chaykuna. Mana chiki qayna punchaqa porquita qhawarqanchikchu kaypi. Mana ya. Aswan runa masinkunaqa kaypim kachkanku. Riki? Chaypim qhawaykunchik chay ñawpa chay watan kay Perú suyunchik kamachikuqkunata. Chaypim kachkan chay aprista Jorge Castillo. Chaypim kachkan chay PPCP kaq Lourdes Flores. Uyayachkankichu chay simikunata? Chaypim kachkan chay Nano García. Chay runaqa pipa runantaq. Chay runaqa riki kachkan kay mama kakapa runami. Uyarikuychik imakunataq pikunas rimanakuykunku kay huñunakuypi kay haparkachaypi. Kay haparkachaqkunaqa manam chay wakcha runakunachu. Kay haparkachaqkunaqa chay qullqisapa runakunam. Chay aputukuq runakunam. Maymantataq kaykuna qullqita hurqumunku. Paykunapaqa pisiachkanchu qullqin kay punchawkuna. Paykunapaqa manachu mikunanpaq kunampuni kanman. Paykunapaqa manachu llamkayninku kachkan. Paykunapaqa kachkanmi. Maymantataq chay qullqi. Paykunamaqa sapa killa sapa punchaw yaykumun. Imamanta. Paykunaqa llamkaysapam kachkanku. Paykunaqa llamkaykunataqa qhipichichkanku. Paykunaqa manam sasachakunchu chay llapa mikuykunapa chanin sejasqanraykuqa. Manam chay kallpakunapa sajen chanin sejasqanraykuqa manam paykunaqa ñakakuyman, llakikuyman, manam paykunaqa chayankuchu. Manam chaytaqa paykunaqa riqsinchu. Ñuqanchik llaqta runam chaytaqa riqsinchik allinta. Ñuqanchikqa yachanchikmi kay sapa killa qullqi chaskikusqanchik killapaq mana qhipasqantaqa. Chaytaqa ñuqanchikqa riqsinchikmi. Paykunaqa manam. Imatataq paykunaqa munachkan. Pedro Castillo wischuyta. Imarayku paykunaqa uyarinkichikmi tumpachamanta kayqa terroristam, kayqa comunistam, kayqa Venezuela hinatam rikurirqachinqa Perú suyunchikta nispa nichkanku. Manam chayqa chaynachu. Tumpachamanta qhawaykunkichikmi rurasqankuta hinaspa qhawasqankuta. Qayna punchaqa mana ya kayna llampu sunqullawanchu lluqsirqaku. Paykunaqa rumi qhipikusqa risqaku. Hinaspa chay purisqankupi llapa ima tarisqankuta pakistin hinaspa chay llaqta qhawaq runakunata, chay llaqta amachaq runakunata, chay kachaku sutiyuq runakunata rumiwan chamqaparqunku. Chay rurasqanku allinchu? Paykunaqa ninku mana ñuqaykuqa qamkuna hinachu kaniku. Ñuqaykuqa allin sunquyo, allin rimayniyuqmi kaniku. Chayna kachkaspapas chayqa qayna punchaw pi kasqankuta riqsirqachikunkuña. Qhawaykusunchik manam rimasqaywanqa minaykichikta munanichu, aswan qhawachaykunkichik pikunas rimamuchkan, imatas nichkan, ñuqa rimamusqanma hina tipiykachispa rimarisaq. La doctora Lourdes Flores, estará el doctor Jorge del Castillo, estará el doctor Ángel Delgado, estará Rafael Santos, estará el señor Juan Chepuz, estará Ricardo Burga, Nano Guerra, también estará Lucas Gersi, Javier de Bedoya de Negri. A todos ellos los vamos a recibir. Chay runakunata qamkunaqa riqsinkichik ñamariki. Pikunataq paykunaqa. Unay sapa kutilla kay Perú suyunchik kamachik runakunam. Paykunam kay llaqtamanta kawsakurqaku. Paykunam riki imaymana llamkaykunapi chay Perú suyupa huñunakunan wasipi llamkaspanku watan qullqita chaskikuspanku kayna sasachakuy llaqtatam saqirqun kay wawqinchik Pedro Castillo. Manam kay yarqaykunaqa, manam kay sasachakuykunaqa kay wawqinchik Pedro Castillowanchu rikurimun. Kaytaqa ñuqanchikqa chutachikarqanchikmi, aysachikarqanchikmi. Riki?
Ason paykunaqa imaynampitaq mana kay llaqta sayarinanta munarqakuchu. Chay manchachispa, wañuchispa, riki, pipas qatariptinqa, chay kachikukunawan hapirqachispa, wichqarqachikqa, chay manchakuymanta llaqtaqa imatapas mana nirqachu. Kunaqa paykunamichaqa lluqsirqunku haparkachastin hinaspa chay runakuna rimayta chay puriykachata qallaykuchu. Con un fuerte aplauso, vamos a estar preparados porque esta lucha recién comienza. Bueno, ya hemos escuchado algunos nombres, ¿no? Nano Guerra García, Jorge del Castillo, Lourdes Flores Nano, Rafael Santos, Ricardo Burga, ex congresista de Acción Popular, son algunas de las... Haciendo nada, que se dé cuenta que puede venir, puede salir a las calles, porque si estamos acá adelante es por ustedes, por su familia, por nuestros hijos, porque no somos o nos vamos a convertir en Venezuela ni en Cuba. Yo no quiero eso para mi país. Yo no quiero un Venezuela acá. Mis hermanos venezolanos les preguntan, ¿qué hacen acá en el país? Y te dicen, hay hambre, no tenemos que comer. Carlos. Uyarikos, imanichkantaq chay runa. Manam ñuqaykuqa munanichu kay Perú suyunchik Venezuela hina kanantaqa nispa. Pitaq allinlla qatipaykusqaqa chay hatun mama suyo Venezuela sutiyuq hatun mama suyo chayna sasachakuyman aparqurqa. Manachu Capriles, manachu chay Guaidó, nikunataq pay karqa, kay runakuna hina. Paykunam chay llaqta kamachis chay llaqta chay kamachikuqninta hina churasqankuta manam riqsiyta munarqachu. Kunan hina. Kay runakunam kunan kama kay wawqinchik Pedro Castillo kay Perú suyo pa kamachikuq hina kasqanta manam kunan kama riqsiyta munachkankuchu. Paykunapaqa manam kamachikuqninchu. Ipa kamachikuqnintaq llaqtapa wakcha runapa kamachikuqninmi. Chaymi paykunaqa imaymanata ruraspan qurquyta munachkanku. Manam atirqunkuchu chay Perú suyupa huñunakunan wasipi wischuyta manam haypankuchu. Kunan mana chay wischuyta atispanku kunan kaytaña rurachkanku. Llaqtataña sayarichiyta munachkan. Llaqtataña hatarichiyta munachkan. Qallaykunkuñan paykuna. Qamaptikichaqa manam paypas ñuqanchik hinaqa ñuqanchik chay llaqta runapa hina chakra runapa hina chay uywaq runakunapa uyayuq hinaqa kanchu qay. Paykunaqa chay chukchan llimpisqa chukchayuq puka chukchayuq chay yuraq aychayuq yuraq qara aychayuq runakunan paykunaqa. Paykunaqa chay apuyasqa llaqtakunapi kawsaqkunam yachaqkunan paykunaqa. Pay rikchaq runakunam kay Venezuela llaqtataqa sasachakuyman aparqurqa. Hinaspa paykuna chay OEAman, hinaspa chay USAman, illaspanku, amachawayku kaynam kachkan llaqtaypi nispa mañakurqaku. Chaymi chay USApi kamachikuq unay wata chay Venezuela llaqtataqa wichqarqurqa llapaymata. Uywata hina kanchampi wichqarqurqa hinaspa mana munarqachu pipas rantinanta, pipas rantikunanta. Kunan chay kaqllatam Rusia pipas rurachkanku. Chayraykun kay Venezuela llaqtaqa sasachakuyman yaykurqurqa. Chaytam kay Perú suyunchik pipas rikurichiyta munachkanku. Kaykuna. Hinaspa paykunaqa nichkanku manam ñuqaykuqa Venezuela hina kanantaqa munanikuchu. Pita tumpachkan Pedro Castillota. Uyarichkankichikmi kay runapa rimasqanta. Ahí estamos viendo tus imágenes, tal como lo mencionaron, va a participar o está participando ya Jorge del Castillo, va a participar Lourdes Flores, Rafael Santos, Juan Cheput, Lucas Gersi, Nano Guerra, Ricardo Burga. Han pedido también que la difusión continúe, porque esto empezó a través de las redes sociales, tal como lo mencionaste, y también indicaron que continúen todos transmitiendo a través de sus celulares para que más personas se unan en esta lucha que están realizando, porque es una marcha contra el gobierno. Comunismo no, democracia sí, comunismo no. Carlos. Comunista no, democracia sí, nichkariki. Manam comunista taja munanikucho, manam terrorista taja munanikucho, pitaq comunista. Pitaq terrorista. Maijin chay kamachiko runataq chay hina, chay sendero luminoso soteo ni hina. Pipa ukumpitaq kachkan chay resistencia soteo. Manachu kay huñupa ukumpi, chay resistencia soteo runakunaqa, chay
chay kanchik ñanchay ñawpaq manchachikuq runa hina kaqllañam chay ukupi kachkanku. Paykunam manchachichkanku, paykunam imatapas saschakuyman apayta munachkanku. Paykunam chay terroristaqa, paykunam chay comunistaqa. Hinallaqa qaparkachachkanku manam comunistataqa munanikuchu, manam terroristataqa munanikuchu nispa. Si nos podrías indicar cuántas cuadras más o menos hay de gente, qué calles son las que están cerradas. Escuchándonos, y tenemos que decirle a todos los peruanos que hoy nos escuchan desde aquí que sabemos perfecto quién se esconde debajo del sombrero. Debajo del sombrero se esconde el sendero. Debajo del sombrero se esconde el sendero. Chay qaparkachasqanku manaya allinchu. Yanja tumpanku, llullakunawan tumpanku. Pikunataq chay terroristakunata yapamanta paqarichimuchkanku, pikunam sayarichichkanku kay runakuna. Ñuqanchik chay llaqta runakunaqa chayta qunqarqurqanchikñam. Umanchikpiqa manañam kanñachu. Paykunam yapamanta llullakuywan. Yapamanta qatarichinku chay ñawpa watakuna sasachakuyman kay Perú suyunchik apaqkunata. Chayqa manañam kanñachu pitaq chay runakuna hina. Pedro Castilloqa manam chaynachu pitaq. Manam pipas chaynaqa kanchu. Responderles. Y mi respuesta es esta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mucho. En primer lugar, tenemos que saber que los países se acaban, que las naciones se pueden destruir, que hay países que aunque tú huyas solamente quedarán en tu recuerdo, como nuestros amigos de Venezuela que extrañan a su patria, que tenemos que saber que hay países que se arruinan, como se arruinó Bolivia y su economía, que hay países Kairuna qarqsinchuch musyakunchuch rimasqanta. Kairuna cheqachuch kairuna parimasqan manam pasaypaq. Kunanqa Venezuelaqa ñam alguien taña riqsichikuchkan. Ari chinkachiyta munarqaku. Chay Chávez kawsakuptinraq paytam chay kamachikuyninmanta qurquyta munarqaku atinkuchu. Kunan chay Maduro sutiyuq kamachikuqta wischuyta munachkanku. Manam atinkuchu. Imanatam rurarqaku wischunanpaq atinkuchu. Kunanja paywañam chay usapi kamachikuq rimaytaña qallaykuchkanku. Bolivia pasaypaqsi kachkan. Kay llutan umayuq runata. Payqa manam riqsinchu nichuanchu. Kayqa allin yuyaysa parunam. Chayta yaptam chaytaqa nichkan. Imaynataq tupanakuchuan, imaynataq tupachichuan kay Perú suyunchikta Bolivia llaqtawanqa. Imapipas. Kunan Bolivia llaqtaqa allin kallpasapa llaqtam kachkan. Qullqinqa wiñakuchkanmi. Llamkaykunaqa rikurikuchkanmi. Manam ñuqanchik hinachu kunan puni ñakakuypi kachkanku. Hinallaqa kay runapa umanpiqa Bolivia pasaypaqsi kachkan. Imanasqataq chayta nichkan kay Pedro Castillowan. Hinaspa chay Boliviapa chay Chuquiyapupa umachaqnin runaqa hina kaq umayuqllam, hina kaq sunquyuqllam. Chayta paywan tumpachispan chay hamutasqanrayku imayna kay llaqtawan llamkay munasqanrayku payqa riki nichkan chay manam Perú suyunchik Venezuela hina kananta, Bolivia hina kanantaqa munanchikchu nispa. Pikunam chay tariman kay apukuna chay qullqisapa runakunamanta kawsaq runakuna. Kay chay apu runakuna qullqisapa runakuna qimipayaq. Yanapaq. Chay rikchaq runakuna chaytaqa rimachkanku. Hinata uyarikusun tumpachatawan kay llutan umayuq runapa rimasqa. que terminan en dictaduras de más de 50 años como Cuba. Eso tenemos que saber. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que estar con la gente que ha aprendido a luchar contra el comunismo desde el principio. Para empezar,
estar con nuestras Fuerzas Armadas y con nuestra policía. Que sepan claro que recordamos los momentos en que dieron el pecho. Que sepan claro que sabemos que ellos... Nuestro compromiso, nuestra promesa solemne de seguir en esta lucha por la libertad, por la democracia, por la Constitución, por la República. Imatataq monachkan, imanasqataq kay runakuna qhatarirqun. Ñam kikillanku chay pakasqa uyataqa wischukuchkankuña. Imatataq amachachkanku paykuna. Chay Perú suyupa mama kamachikunan mana tikranankutan, mana chinkachinankutan paykunaqa amachachkanku. Manam paykunaqa chay Perú suyupa mama kamachikunan yapamanta qillqakunantaqa munankuchu. Imanasqa. Pipa huchanpitaq llaqtanchik kayna sasachakuyman yaykurqun. Maypitaq sapin chay sasachakuykunapa kachkan. Manachu chay Perú suyupa mama kamachikunanpi chaypim sasachakuyqa kachkan. Imanasqata kay wawqinchik Pedro Castillo mana chay llapa ima chaninnin siqarquptin mana pisiachiyta atinchu. Mana atinqapaschu. Yumpaytaña maynataña munaspapas manam atinqachu. Imanasqa chay Perú suyupa mama kamachikunanpim chaypim sapichasqa kachkan chay. Chaymi amachachkan chay qullqi mirachiq runakunata. Chaymi amachachkan chay qullqisapa runakunata. Kaykunaqa yapamanta nisqaykichik kay runakunaqa chay qullqisapa runakunatam qimipayan. Kaykunata yanapaspami kay wawqinchik Pedro Castillo wishuytaqa munachkankuriki. Chaymi nichkan amachasunchik kay Perú suyunchikpa mama kamachinanta, amachasunchik kay Perú suyunchik hina kaqlla kananpaq nispanichkan. ¿Jaway? Chayta munanku paykuna. Contra cualquier tipo de amenazas. No todos conocemos quién es Vladimir Cerrón. Si bien es cierto, la mayoría de peruanos ha elegido un presidente de la República que se llama Pedro Castillo. Pero en funciones se encuentra Pedro Castillo. Pero quiero decirles, el que tiene el manejo directo, el quien maneja este gobierno en la región Junín, implementó un gobierno de odio como el que tenemos en este momento. Chaypas llutan rimasqan kay warmiqa aprista warmi. Kay warmi pasutenqa rikichayni chaypi qhawasqaykisik bakinapas Nidia Vilches. Payqa chay Huancayopi yachaq warmi. Chay chiqnikunit imanasqa ya chiqnikun llumpayta chay Vladimir Cerrón sutiyuq hampiq runata. Hinaspa millayta rimachkan. Paganichkan manam Pedro Castillochu kay Perú suyutaqa apachkan, manam paychu pusachkan, pusaq ninqa kachkan kay Vladimir Cerrón. Payqa comunistam, payqa terroristam nispa kamayta qallaykun. Solo el odio es lo que alimenta este gobierno comunista leninista, identificado plenamente con Sendero Luminoso. ¿Allinchu chay rimasqan? Chay rimasqanta takiarqachinmanchuch? Ninmanchuch, ñuqanchikta niwanchik kayraykum chayta nini, kayraykum chayta nini. Chay rimasqanta rimasqan chay qimichispan qhawachichuanchuch? Chay llullan mana llulla kasqanta sumaqta ñuqanchikman qhawachichuanchuch yamanachu. Icha sunqunman chayasqanta, siminman chayamusqanta, umanman chayamusqantachu llutankunata rimachkan. Mana chay rimasqanqa allinchu. Imanasqataq kayna runakuna kan. Ñuqa kay ñankunaman lluqsispay munasqayta qaparkachaspay llaqtata pantachiymanchu. Chay imayna kasqaypi qapipakuspa. Ariki payqa kunampuni uyarichkanku runakunariki. Seqarqun chay rimana pataman seqarqun hinaspa rimapayan llaqtata. Kunan llaqtaqa riki chay niraq masinkunaqa chay yawarninpas qoñirisqam kachkanku. Hina paykunaqa rimasqantaqa ari nispa qaparakachiyata qallaykunku. Hinaspaqa chay rimasqanqa wañuchikuymanpas chaymanku.
Imanasqataq kayna pasaypaq llutan umayuq runa masinchikuna kan. Identificado plenamente con el MRTA. Y hemos venido aquí con una sola misión. Estoy aquí para denunciar a quienes son los responsables de esta crisis y de esta manifestación de preocupación que han puesto en riesgo las instituciones, a nuestro futuro, a nuestros hijos. Están destruyendo la economía nacional y están destruyendo y quieren destruir la constitución de nuestra república. ¿Saben? Imanasqataq kay waqinchik Pedro Casillota chiqnikunku. Chay llaqta, chay wakchayasqa llaqta, mana qullqiyuq llaqta yanapasqan munasqanrayku, icha chay qullqisapa runakuna mana llumpayta yanapaptinchu. Imanasqataq paykunaqa chiqnikuchkankuqa chay kastankunata, chay niraq masinkunata mana yanapayta munaptinmi. Chaymi paypas nichkanriki qaway qullqinchiktam puchukachkan nispa, pipa qullqintataq puchukachkan. Paykunaqa maymantataq chay qullqiykuta ninanpaq payqa chayta rimanman. Maypitaqsi qullqin kachkan paypa. Chay Pero suyo kamachikuq runaqa llaqtapa qullqintam qhawaspan llaqtaman aypupayachkan. Chaymi mayman lluqsisqanpa nichkan kaykunata wakunata rurasunchik yanapuwaychik nispa. Kunapayqa riki Lima llaqtallapi kawsaspan, Lima llaqtallapi tiyaspan yachanchu imayna kay Perú suyunchik kasqantaqa. Paypa umanpiqa chay Perú suyuqa riki Lima llaqtalla. Payqa hawkakakun manam payqa imayna chay wakcha runakuna ñakakusqantaqa hawanchu. Chaymi riki nichkan paypas kay Perú suyupa mama kamachikunanta amachasunchik imanasqam chaytaqa tikrankuman manam chaytaqa ruranmankuchu. Chayta ruraptinkuqa imapas kanqam nispa manchachikuwan ñarimachkan. Ese Perú histórico, ese Perú del Bicentenario, ese Perú demócrata, ese Perú que sabe levantarse, no va a permitir que el comunismo se entronice en nuestro país. Kay hangrapas chaynata riman. Chay payqa nichka Castilla simipiqa allinta ariman. Ñuqapas munapayaykunim kay Castilla simipi latatayayta. Manam wichisaqa qhichwa simichapim atistin mana atistinpas rimaykamusaq. Kay pitaq kay wawqinchik Pedro Castillota kamachikuqta hina churarqa. Iskay runalla, pachak runalla, manachu kay wawqinchiktaqa achka runa churarqa. Chaytaqa imanasqataq kaykuna mana riqsiyta munankuchu. Ima huñunakuypipas, ima rimanakuypipas, mana sumaqta rimanakuyta atispaqa ninku ña aklanakusun ña. Hinaspa, chunka runa chaypi kaptinqa, suqtalla angri ninqa, tawa mana munanqachu, chay suqta nisqantam chay tawa mana munachkaspapas, chay nisqankuman hina ruranqa. Ñuqanchikqa achkam runa churarqanchik. Manam iskay kimsallachu kay wawqinchik Pedro Casillotaqa kamachikuqninchikta hina churarqanchik. Chayna kaptinqa chaytam llaqta munarqa, llaqtam llalliykum. Paykunaqa mana chiki munarqachu. Paykunaqa maynaña achka kunan hina rikurispapas manaya hayparqakuchu chay munasqan runa kay Perú suyunchikpa kamachikuqnin hina kananpaq. Manam atirqakuchu, manam hayparqakuchu. Ñuqanchikmi wakchayasqa runakunam, llaqta runakunam, chakra runakunam, chay sapa puncha uywa qhipanpi runakunam Pedro Castillotaqa Perú suyupa kamachikuqninta hina churarqanchik. Chaytam kaykuna uyarinanku, chaytam angri ninanku. Chay mana llalli atisqankuraykum kaykunaqa hina sasachakuyllapi chay wawqinchik Pedro Castillo yaykusqanmantapuni kunankama hinalla kachkanku. Aswan kallpachakuchkanku. Imata munaspa qurquyta munaspa, wischuyta munaspan hina kaqlla. Kay runaqa ñam unayña chay Perú suyutaqa purichirqa yanapakurqam chay kamachikuqkunata. Imatataq kay runa rurarqa. Suwakuyllapi kikillanpa qullqitariyta chayllata munarqa riki. Icha qamkuna riqsinikichu qampaq llaqtaykipaq llaqtanchikpaq ñuqanchikpaq imapas rurasqanta. Imapas kanchu. Y es por eso que yo desde el primer momento señalé
que al señor Guido Bellido no hay que darle la confianza. Al adversario se le aniquila en el origen. Si ellos se quedan, se van a fortalecer. ¿Y por qué? Voy a explicarles acá que están ustedes presentes el por qué no se le debe dar la confianza. Porque el solo hecho que un presidente, lo decía al inicio, nombre un gabinete cuestionado, ya le quita capacidad moral a ese presidente que elige a los peores para gobernar. Llutan runakunas, kay Pedro Castillo pa akyasqan chay llamkaq masinkuna akyasanja. Piwantaq kay qanrakuna jawka kanmanku. Payta yanapaykuway llamkaysi uniptinqa payqa manacha kaynata churimachkanman karqa. Kaykunam riku watan pi kamachikuq qayakuq chaymi jawka kakurqaku. Imanasqa taqsi kay Guido Bellido chay pukawan sutichasqa runa. Paykitaqa imanasqa taqsi millakunku, imanasqa taqsi manchakunku. Imañataq pay pumanpi kachkan, imañataq kallpan kachkan kay Perú suyunchikta llutanman apananpaq. Imanasqataq payta manchakunku, llaqtata amachaptin. Imanasqan manchakunku, imanasqam chiqninku, kay llaqtapa sutinpi imatapas rurasqanpi rimasqanpi. Payqa manam apukunataqa qimipayanchu. Kay Guido Bellido runaqa qimipayachkan llaqta runata, Quechua runata, Aymara runata, Shipibo runata, Awajun runakunata. Chaymi kay runakuna, kay rikchaq runakuna umanpiqa manam kanchu chaykuna. Chaymi pantanku. Chay llaqta niptinqa paykunaqa mancharikunqa, ñuqaykuqa manachu llaqta. Ari, llaqta mriki, paypas llaqtapim yachachkan. Chayna kachkaspas paykunaqa riki chay wakchayasqa runakuna ñakachiq runakunam kaykunaqa. Qullqin kasqanrayku imatapas rurakunku. Qullqin kasqanrayku imatapas tarinku utqayllaman. Hinaspa llaqtataqa manam llakipayanchu, manam kuyapayanchu. Hinaspa paykunallampaq, uytullampaq, wiksallampaq imatapas tarinku. Hinallaqa rimanankupaqa uyan kanya kay runapaq hina chay llullaykunawan millay chiqnikuq simikunawan rimananpaq. Y si el presidente insiste en un segundo gabinete cuestionado, pretendiendo cerrar el Congreso, pues primero el Congreso tiene que vacarlo. Este es el momento de unidad de todos los peruanos. Alan García llamkaq runa. Alan García taqa payqa rikicha iskay kuti kamachikuqninpim kuskacharqa. Hinaspa uyarinkichik imayna rimasqanta. Para defender la democracia y la libertad, sin distinción de partidos políticos, sino solamente con una bandera y un corazón, que es el corazón del Perú. ¿Por qué? Porque lo ha desplazado y él se ha puesto a gobernar. Y esa es la triste realidad que no podemos aceptar, porque ese señor es un ladrón, ese señor es un corrupto, ese señor está vinculado al terrorismo. Pitataq chayta nichkan. Pawqinchik Pedro Castillo. Payqa suwa, payqa ismusqa sonqo, payqa tirrukum. Pitaq suwa karqa. Pitaq chay mana wichqachikuyta munaspa sipikurqurqa. Imaraykutaq sipikurqurqa. Kaykunam rikichay suwakunaqa. Kaykunam kay llaqta wakchayachiqqa. Kaykunam llaqta ñakachiqqa. Hinallaqa qaway paykunaqa ninchiki kay llaqta mana umayuqmi. Kaykunaqa mana yuyayniyuqmi. Kaykunaqa imatapas utaqayllamanmi qunqanku. Ari chayna sunquyuq chayna umayuq runakunaqa kachkanchiki achka. Kunaqa manaya chaynañachu, manam llumpayñachu, manam lluy llaqtañachu kayna qunqay sunqu kanchik. Yuyachkanchikña. Kayna rikchaq rimanakuykunapi chay qunqaptinchikpas yuyachiwachkanchikmi imayna paykuna kamachikusqa watakuna kay Perú suyunchik ñakakusqantaqa. Kunaqa paykunaqa manañas ya allin llampu runakunaña. Paykunaqa mana ñakachikurqachu, paykunaqa mana suwakurqachu. Hinas papas chay suwa patente suwa kachkaspankupas huk mana suwakuqta suwa. Ismusqa sunqu, tirruku, comunista, nisparq. Ratapanco. Que no lo podemos de ninguna manera permitir que sea quien gobierne nuestro país. Diciendo, no voy a ir
no voy a vivir en Palacio de Gobierno, no voy a gobernar de Palacio de Gobierno. Cambian el escudo nacional, ¿con qué derecho, carajo? Voy a cambiar el escudo nacional. Manayam alientaja chayri masqanta yuyamñachu hinaspa huk rapichapi qillqas hinaspa chay qhawastin chay uyarqninkunata rimapayachin machuyaykum ñamriki qhaway chayna kay kawatataq kay runa kay Perú suyupa Perú suyu kamachiqnin hina karqa imatataq rurarqa chay watakuna imanasqataq kunankama sasachakuylla manam imapas allinqa kanchu riki pipa huchampi pusaq killallapichu kay wawqinchik Pedro Castillo llutanman aparqunman karqa kay Perú suyuta manaya kay wawqinchik Pedro Castillo riki pasaypaq ñakakusqa unquq llaqtatam chaskikurqa chaymi kunankamapas riki mana atinraqchu chay imayna chay sasachakuykuna chuyayananpaq purichiyta manam riku utaq ayllamanqa chaykunaqa chinkaqachu iskay pachak watapi mana chay chuyayachi atisqankutachu pusaq killallapi paykuna utaq ayllaman chay sasachakuykuna chinkachinanta munanku upañam kananchik. Cada paso que dan es alejarse de la historia republicana del Perú, con un supuesto indigenismo o gente presuntamente aborigen. No, acá en el Perú, como se decía, el que no tiene de inga tiene de mandinga, que no me vengan a decir. Kay runaqa riki chay hukurum chay Perú suyunchikpi huyunakunan wasipi hina kaq sunquyuqllam kaypa umanpiqa manam kanchu qhechua runakunaqa manañam qhechua llaqtaqa kanchu manañam aymara runakunaqa kanchu huk llaqtallañam chay Perú llaqtallañam kachkan manañam huk llaqtakunaqa kanñachu chaytam kay runa rimachkan riki ñuqanchikpas llaqtam kanchik imaynataq paykunaqa mana ñuqanchik llaqta hina kasqanchiktaqa uyarikunchu nispam nichka hinaspaqa yapaykusaq kay runaqa chay huk apu runakuna hinam chay qhechua llaqtataqa riqsiyta munanñachu aymara llaqtataqa riqsiyta munanñachu shipibu llaqtataqa manañam riqsiyta munanñachu chay huk llaqtakunatapas paykuna umanpiqa chinkarqunñam. No me van a decir que ellos son los representantes del pueblo. El pueblo somos todos nosotros. Pero acto seguido volvió a hablar de la Asamblea Constituyente. Y realmente eso no lo vamos a permitir. Si el señor Castillo, y lo advertimos desde esta avenida de la Peronidad en el Campo de Marte, si el señor Castillo pretende convocar a una Asamblea Constituyente, quiere decir que está violando la Constitución, se está poniendo al margen de la ley y el pueblo tiene derecho a la insurgencia civil para saber. Mana chay Perú suyupa mama kamachikunanta tikraptinchikqa hinallam sasachakuyqa kanja paykunaqa kay sasachakuy chinkanantaqa mana munankuchu chaymi payqa nichkan riki manam munasaqkuchu imaña kaptinpas ñuqaykuqa amachasaqkum kay Perú suyupa mama kamachikunantaqa nispam nichkan sichu chay mama kamachikunanta tikrayta munaptinkuqa llaqtam ñuqaykum sayarisaqku nispam manchachikuachkanchik mana yachaynachu imapas chay ima sasachakuypapas sapinqa kachkan chay Perú suyupa mama kamachikunanpi chaypim sasachakuyqa kachkan chayta mana tikraptinchikqa hina kaqllam kay sasachakuykuna kanqa paykunaqa hawkan kakunqaku imanasqa paykunatam amachachkan chay Perú suyupa mama kamachikuna paykunatam yanapan chay chinkarquptinqa paykunaqa kuchuchapim churakurqunqaku chayta mana munankuchu manam paykunaqa kay wakchayasqa runakuna chay chakra runakuna paykuna hina kanantaqa munankuchu paykunallam qullqisapa kaytaqa munanku paykunallam yachaysapa kaytaqa munanku
paykunallam kamachikuytaqa munanku. Llaqtaqa manam llamkanallampaqmi. Llaqtaqa manam mikuchiwanallanchikpaqmi. Llaqtaqa manam qhatukunawan mikuyta apamunallanpaqmi. Chayllapaqmi llaqtaqa. Paykunaqa kamachikunallanpaq. Chaytam riki mana chinkananta munankuchu. Yachakasqaya chaymi ñakakuchkanku kay qanrakuna. Chay manachu chay ñuñunman yachakarquspa chay maman anukayta munaptinqa mana chay ñuñunta kachaykuyta munanchu. Chaynam kunan puni qaparkachayta munachkanku riki. Chay ñuñuntam qhichuyta munachkan kay wawqinchik Pedro Castillo. Chaymi chay ñuñumanta waqachkankuña. Chaymi llapa imata rurayta munachkanku hinaspan qapipakuchkanku chay imayna kasqanku. Palabras nos orienten cuál es el papel que nos toca hacer a todos juntos como una oposición democrática. Yo voy a hablar de las tareas que tenemos por delante, la oposición unida que vamos a forjar con mucha fuerza y con mucha voluntad. Lo primero e insoslayable, queridas y queridos amigos, compatriotas todos, los que estamos hoy aquí reunidos una vez más, como lo hacemos semana a semana, y los que me escuchan a través de los medios de comunicación, lo primero, indispensable para el éxito de la gesta en la que vamos a triunfar, es estar unidos por encima de todo. Segundo desafío. Imata munachkan kay warmi, kay Lulu, sutio warmi rikicha Lourdes Flores. Imata munachkan. Payqa nichkan, cheqatam nichkan, takiasqatam nichkan. Ñuqanchikqa yachakunchikmi kay Pedro Castillo hurqunanchiktaqa nispan nichkan. Chaypaqa hukllam kananchik. Puñunasqallam kananchik. Chaytam mañakuchkan pay. Ari paykunaqa kayqaya huñunakusqa allintam huñunakusqaku. Kayqa allinta rimanakuykusqaku. Waqna kaspankuqa chay munasqankutaqa atirqunqakum. Tarirqunqakum. Imanasqataq kay wakcha runakunaqa mana kaynachu kanchik. Paykuna hinachu kanchik. Imanasqataq kay chakra runakuna, wakchasqa runakunaqa ñuqanchikqa pasaypaq kacharisqa hina munasqanchikpi kakuchkanchik. Ima hayachikuypas kaptinqa imapas hukwanchikchu. Paykunaqa mana ya. Paykunaqa imapas paykunapa hina mana kaptinqa utqayllaman huñunakuykunku, qullqin kasqaman hina imatapas tarirquspanku chaywan yanapaykachikunku. Ñuqanchikqa imatapas. Chaytam paykuna hina ñuqanchikpas. Llaqta, kay wakchayasqa llaqta, qhipachasqa llaqta, saruchasqa llaqta, mana paykuna hina huñunakuspa huk simillawan, huk sunqullawan mana puriptinchikqa paykunaqa munasqantan rurakunqaku. Yuyarichik llaqta masiykuna. Qamkuna kay rimasqayta uyarispaykichisqa qamkunapas kayta chimpachichik hukunaman uyarinankupaq. Qhichwa runakunaman paykunaman riqsichiychik. Ñuqanchik mana paykuna hina huñunakuspa llamkaptinchikqa hinallam kay iskay pachak wata hina uywawasqanchiktam hinallam uywawasunchik. Mana alliqniyuqta, mana allin qhawasqata, mana allin mikusqata, mana allin llamkaqniyuqta. Hinaspaqa qhipachasqa runa hinallam kasunchik. Uywa hina runallam qhawasqa kasunchik. Amaya chaytaqa munasunchu. Paykuna hina llaqtapas huñunakuna hinaspa rimanakuspa kallpawan paykunata chay rimasqaykiqa mana mallinchu. Hinaspa ñuqanchikpas kay kamachikuqninchiktaqa amachinanchikmi. Indispensable para la tarea exitosa que vamos a cumplir porque vamos a triunfar y nos representan. Y hoy, queridas y queridos amigos, seamos conscientes. El Parlamento y las fuerzas democráticas que son en él mayoría son nuestra primer bastión de defensa y a los ciudadanos que no estamos en el Parlamento nos toca defender al Parlamento como bastión de las libertades. Hoy, pitataq paykuna amachayta munachkan, paykuna musyakuchkan comunique.
Pedro Castillo ganir manam kay pero soy pa kunyana kay pero soy pa kunyana kuna wasi pi liam ka kuna ta mana wichus sakhucho manam kay wasi taja wichha sakhucho en español. Chaga alin rimasam. Chaga. Payqa hechuaruna hinam riman payqa llaqtaruna hinam. Llaqtaruna manam iskay simiyuqchu. Rimaspaqa hukllatam riman. Hinaspaqa chay rimasqaman hinam llamkan. Kaykunam ichaqa iskay kimsa simiyuq. Kunan puncha kay kay tanikusun pajarinpaqa junqarqunku hinaspa huktaña rimanja. Minchapaqa huktaña rimanja. Chaymi nichkan payqa riki manchakusqa hina rimachkan. Amachasunmi chay Perú suyupa huñunakunan wasipi llamkaq runa masinchikunataqa. Paymi ñuqanchiktaqa riqsichiwanchik ñuqanchiktan paykuna riqsichiwanchik. Chaymi paykunata amachananchik. Pitataqa amachachkanku, pitataqa amachata munachkan. Chay Perú suyupa huñunakunan wasipi umalliq warmita. ¿Riki? Chay payta hinaspa chay kachaku hina llamkaspanku chay pero supe ya che wasiman llamka yaykurqunku sutinkunata pues junqarqunim chay rikchaq chay fuerza popular pi kaqkunata chay renovación popular avanza país chay huñukunapi kaq runakunatam amachachkanku manam Guido Villetotachu kaypiqa nichkan Guido Villetaqa chayqa llutam umayuqmi manam siruntachu manam bermejutachu manam huk chay bermeju hina Guido hina umayuq runakunatachu payqa amachachkan chay nano guerra hina rimaq hina sonqoyuq runakunatam chaytam payqa munachkan chaytam mañakuchkan huklla kasunchik hinas papas amachasunchik chay Perú suypa llamkana huñunakunan wasipi kaqkunata paykunaqa runanchikmi nispan mañakuchkan taritaqa tarisunmi nichkanmi payqa allin takiasqam kachan kallpasapa payqa allinta musyakuchkan kay Pedro Castillo kay punchakuna wischunanku chaytam maskachkanku. Lourdes corazón, Lourdes corazón, Lourdes corazón. Vamos a pedir. Culmina así entonces la presentación de Lourdes Flores Nano, que se ha sumado a Jorge del Castillo, Juan Cheput, Jorge Villena, Nidia Vilches, Ángel Delgado, Nano Guerra García, Rafael Santos, Francisco Díaz Canseco y Ricardo Burga. Y yo sigo aquí con la doctora Yaya, que muy amablemente nos ha acompañado a escuchar a cada uno de estos oradores. Y doctora, lo que ha mencionado Lourdes Flores Nano es que ya no es solamente momento de mirar a Lima, sino iniciar un recorrido por el país para buscar esta unidad nacional y unidad de fuerzas democráticas, centrándonos en lo que puede tomar el Congreso de la República. Y es ahí donde también va a venir la labor política de trabajo sumamente arduo en los próximos días o semanas. Por supuesto. Es por eso que mañana Jorge del Castillo inicia un periplo por el norte del país. Mañana lunes estará en Trujillo, pasado mañana en Chiclayo y terminará en Piura. ¿Por qué? Porque no solamente porque necesitamos unirnos más, sino porque nos están esperando en las diversas regiones del país. Todos los días recibo llamadas de compatriotas, de compañeros, desde Tacna hasta Tumbes, desde Iquitos hasta Ancash. Entonces nos están esperando, no todos pueden venir hasta Lima para ser parte de la protesta y bueno, nosotros tenemos que ir allá también a unirnos a ellos, a su protesta. Chayta maskachkanku, chaynam kachkanchik kay Perú suyunchikpi, ñas qallakuykunqakuña kay Perú suyupi llaqtan purispa, chay paykunata llaqta yanapananpaq. Llaqtaqa suyachkankus kay runakunata. Chaysi lliw Perú suyu kay qayna punchaw Limapi hina sayanankupaq, paykuna hina sayanankupaq, Lima payayta qallakunqakuña. Chaypaqsi pajarinmanta kunan punchaw manta Jorge Castillo ña chay Perú suyu pa hanayninpi llaqtakunaman illayta qallaykunña imapaqtaq chayta rurachkanku imata munaspaqtaq imatataq maskanku llaqta sayachiyta llutanman apayta Pedro Castillo wischuyta chayta munachkanku qamqa imatataq ruranki ñuqanchikqa imatataq rurasunchik hawkallachu kasunchik hawkallachu matirayasun hawkachu karumanta chay toro pukllaqkunata hina hawasun kusikusqa asikustin
Imanasqataq wiksayanchik ñuqanchikqa umachachkanchik. Imanasqataq ñuqallanchikpi imatapas qawanchik. Imanasqataq wakinkunataqa mana qawanchikchu. Imanasqataq mana huñunakuyta qallaykunchikchu. Imanasqataq aswan ñuqanchikqa llutan umayuq hina paykunata amachastin ñankunaman lluqsispa Pedro Castillollata huchachachkanchik llapi imamantapas. Mana allinchu, paykunaqa allin takiasqanim kachkan. Qayna puncha qawachirqaykichikmi imayna chay Marta Moyano munasqantaqa nichkan. Ñuqayku chay Perú suyupa huñunakunan wasipi llamkasaqku. Hinaspa chay qamkuna chay willakuqkuna qamkuna may kasqaykichikpi llaqtata rimapayaychik, chay willakustin llaqtapa umanta muyuchiychik, ñuqayku hina umayuq kananpaq hamutayta qallaykunankupaq. Chayta mañakuchkan. Michuqkuna may kasqanpi llamkachunku. Chaynata mañakuchkan. Kunanja kay machuyasqa runakuna, chay ñawpa Perú suyunchik kamachikuq runakuna yapamanta huñunakuykunku, hinaspa nichkan llaqtataqa kay Perú suyutaqa qatarichinanchikmi. Yapamanta sayarichisun kay Pedro Castillota wischunanchikpaq. Mana chayqa Venezuela hinam tukurujusunchik, Bolivia hinam tukurujusunchik, Cuba hinam tukurujusunchik, nispam llaqtata yapamanta manchachiyta qallakuykunku. Mana ñuqanchik chayllapi takiarqachiptinchikqa, ñuqanchik sayarispanchik mana yaw kay llaqtaymanqa mana yaykumawaqchu, mana nisyuta sayarispa takiarqachiptinchikqa paykunaqa munasqankutaqa tarirqunqaku. Tarirqunqaku punin. Paykunaqa mancharisqam kachkanku. Imanasqa ñamrikin kay wawqinchik Pedro Castillo hina umayuq achka suyukunaña rikurikamuchkan kay awyayala llaqtanchikpiqa. Chile kay Perú hinam kachkan. Manam Chilellachu, Bolivia kimsaña. Manam kay Argentinapas, manam tawa suyullachu. Kachkan yapamanta. Perú, Chile, Argentina, México, kay llaqta wakchayasqa runakunapaq llampaq kamachikuqkunan paykunaqa. Hinaspapas kachkan chay Nicaragua, kachkan Venezuela, kay punchakunallam Colombia pipas chaynam rikurrirqunqa, Brasilpas chaynañam rikurrirqunqa. Chayta manchakunku kaykunaqa. Chayraykum hikutakuchkanku, chayraykum haparkachayta qallaykuchkanku. Chaynam kanqa. Aswanmi ñuqanchik kay llaqta hina kay wawqinchik Pedro Castillotaqa yanapananchik, rimapayananchik. Chaytam rimapayayta munarqaykichik, rikcharisunña, ñawinchikta kicharisunchik, rinrinchikta kicharisunchik. Hinaspa penqastin chay willakuqkunata uyarisunchik, chay América Televisión, Panamericana Televisión, ATV, chay willaks. Chaykunataqa penqastinñam uyariyta munaspapas uyarinanchik. Amaña ari chaynachiki, chaynachiki sonqoyuqa qawasunchu. Chayllatam rimapayayta munarqaykichik, kay rimasqayta, kay rimasqay mana llutan kaptinqa, kay rimasqay allin hina kaptinqa hukunamanpas riqsichiychik. Hinaspa chay munaykunim niq makichapi ñupuykuychik, chaynam yanapakuyta qallakuykusunchik. Chayllaya ñuqawanqa huk kutik. Buen día, disculpe, usted es reportero de Canal 9, ¿no? Sí. Ay.